Bia Kamal Kanwar Online TV kajan gwas me mijiram jidit gore be subscribe kami jiram jidit ba jin ba gore jin bijan yak kanedi ko kienten kon kan channel maken kanjek men banling kajan gwas me chinas pod race Sudan agenda na banling kajan gwas me ngai kon men chro lare wi Sudan e ngote nas ngwande chi pod ka chat ka chi ko pod winde ko kien kanedi kon e pod ka chat kanedi kon la Sudanese chala do nene gwas me te kanas ta ti shop ke kina dang raw to chi border chi kana ngok chi ka jen chi ka wa ka shot and ray wo jamone kana to awa ke Sudanese chi mwa jiwi ne koken chi rodian baran wini chara la de long ban wo take reunion to ngwa long to ji bazre kor jen kuna la pot ka ja di na gwi ni ngwan gwa se chi ko ka Darfur ko jen gwa dong gwi kana dong di ti jen daro tokten chara den wini wo take kem to chop ka ku daro tete ray which ka Darfur kam de koru jandaro titire wi ka Darfur wa tek bongwas mi telekon breton munyozo nika chobdien wa chala do telekon ka gweje bo to tegne to wan tichi nyo jien ba shi ka shat antamna ka shat muluno to chinati kan wo ka border mi border shat ko de kan wo chin ka shat da jen woje danen pai kon nen tama chinati ku putin gwasmi chala do baji humanitarian ku kan la gora bugo wen woni ko buga nas bukan ko la ko chawo kan an re wi ka Sudan jetel gwas medenat de kan konde kan jektana jen punat ka je re rak ka Sudan kuna la wine ko ken chala do ji humanitarian katin lokana lor kan ka re wi ka chat chala do te gna to shop ke kinet kurngwan ti ci pot re wi ka Sudan antama kina to kurngwan ki 400,000 Sudanese refugee to chijen chika wore shot and tamakajan gwasme ka korana chi togre we ka shot na me akel mi chalat anetin kola ji humanitarian ko en koro mon tama mutogre we ka Sudano jeriunen to ngwan ken chaka mo karik antama chine ngwan chika put kangu chika put ka shot ka jan gwasme na me jela dan chala do to ji humanitarian lokana san wini ka kuiko chukor cha togre we ka Sudan ka jan gwasme jela dan de calling en kajan takame biata kamal